Čak i liječnici kažu da je previše jela loše za zdravlje. Možda su danas i jedini koji se sjećaju drevnog savjeta crkve da treba postiti. Liječnici ponekad pacijentima propisuju vrlo stroge dijete. Ne radi se samo o tome da se kontroliraju jelu i piću, već i u pušenju i apstinenci od drugih stvari. Pohlepan je onaj koji ne zna svladati pohlepu u svim ovim stvarima i tko god koristi stvorenje na grabežni način. Za svetog Ivana Klimaka proždrljivost je licemjerje želuca koji se žali da je prazan čak i kad je ispunjen do vrha. Punjenje želuca može nahraniti tijelo, ali također hrani i tjelesne strasti. Jesmo li sigurni da ih možemo kontrolirati? Za duhovne autore nesposobnost samokontrole u jelu znak je slabe volje. Simbolično se može reći da izjelica prodaje svoje prvorodstvo u kraljevstvu Božjem za zdjelu leće. Postoji za kršćanina prilika da svjedoči snagu duha. Nije vjerodostojno da netko govori o duhovnom životu, a onda se prepušta proždrljivosti. Piše sveti Ivan Klimak, previše jela uzbuđuje senzualnost. Post potiče čistoću i černost. Ako milujete lava, možete ga pripitomiti. Ako mu dadnete mesa, on miluje. Ali ako dadnete tijelu i što mu više dajete, to se više pretvara u divnu zvijer. Čini se da propis posta uskraćuje pravo na dobro jelo i zadovoljstvo za stolom. Jesti i piti je prirodna potreba. Također smo na svijetu da budemo sretni i veseli s prijateljima. U Svetom pismu kaže propovjednik, razveseli se na blagdan. Post sam po sebi nije krepost, već sredstvo za stjecanje kreposti. To je vježbanje samokontrole. Sredstvo ima relativnu vrijednost, korisno je jer vodi dobro. Jedan ruski starac koji je strogo postio propisane postove u samostanu, jedne večeri je, kad je bio iznenađen, kad je u svojoj sobi s bratom večerao večeru. Nitko se nije usudio prigovoriti mu zbog toga, a on je sam objasnio svoje prekidanje posta, govoreći, brat se vratio tužan i umoran s dugog putovanja, a ljubav je veća od posta. Post je bio velik dio života svetog Franje. Obdržavao je nekoliko posebnih koristi uz ovu redovitu koju svi kršćani poste. Korizma se odnosila na razdoblje od 40 dana nakon bogojavljenja pa do početka korizme, zatim je postio ovu korizmu, onda je postio prije svetkovine svetih Petra i Pavla, te od svetkovine svetih Petra i Pavla do svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije i od svetkovine uznesenja do blagdana svetog Mihovila. Kasnije u životu shvatio da je njegov post možda bio pomalo pretjeran, ali to ne znači da je bio pogrešan. Sveti Franjo gajio jednak stav kao psalmist iz psalma 17. koji kaže: od ljudi kojih je dio ovaj život, kojima žele da spuniš dobrima, koji su sinovi siti, a djeci daju što im pretekne. A ja ću u pravdi gledati lice tvoje i jednom kad se probudim, naučit ću se pojave tvoje.
uočimo razliku u stavu između onih koji poste i onih koji ne poste. Neki traže materijalnu radost u imovini, kaže psalmist, želi da spuniš dobrima. I kao psalmist ne bismo im to trebali predbacivati, jer mi tražimo nešto drugo. Tražimo lice Božje. Ulazeći u korizmu, neka nas nadahne ista ona radost koju je sveti Franjo crpio iz korizme. On je govorio da su samo dva uzroka zbog kojih kršćani smiju biti žalosni. To je grijeh i bolest. U Svetom pismu piše: najbolja je molitva začinjena postom i pravednost milosrđem. Naš post, čuli smo, ima i socijalni karakter. On je pravi kršćanski post samo onda ako ono što ne pojedemo i popijemo podijelimo sa siromasima.